Kuya ngapha kancane. Kulungile. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibingelela umpostoli uMsibane nomama, abafundisikazi, abobaba nabomake, ibandla lonke likaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Angeke ngishonele ngale ngoba ngandlula bathi kungalaleli kuyisana esihogweni. So ngicela uNkulunkulu angiside ngibambe lesikhathi lesebakunike sona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibe netimbi leziningi kakhulu ukuthi ngize ngifika la. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ithikithi ngalithenga lenyanga lephelile. Bazalwane bengakhona ukuhamba ngingavuki ngiphakamisa inyawo. Ngize into isuke itolo ngabo 3 ngisebhasini. Ebhasini bathi ngeke ugibele ngoba uyakhula. Ngase hayi mina ngigula. Bathi uyakhula wena. Ngeke ugibele ibhasi, ngeke uye Richards Bay. Ibhasi ayibalayishwa nabagulayo. Ngathi mina ngila ngiyakhona. Kanti nasendlini bebasho ukuthi hayi sithatha le mali uthenga ibhodlela ifocus. Ngathi mina ngithenga lutho ngenkonzweni. Bathi ngeke ufike uyoshonela endleleni. Ngathi hawa tawushona nini mina ngengishona. Wasuka khona lapha vele ngahamba. Mawufika estation bangidosha estation bathi hawe yakhona. Ngahamba ngayoma ikhuleni ngathi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngabuyela kubo labangixoshile bathi hayi hlalanyana ngala ikhuleni ngoba kuyabanza. Ngahlala ngathi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane ngiyambonga uJesu Kristu waseNazaretha. Lokhu lengikubonile ngizange ngikubone. Bengakhoni kwehla, ngingakhoni lutho, ngikhala ngimemeza, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. La eduze nami ngathi kunemulolele la. Uthi ungasho ukuthi uyinkosi. Ithi uJesu Kristu uyahlala. Ngathi hayi. Angeke ngisho njalo mina. uJesu Kristu inkosi. Wathi hayi isho njalo. Ngisho bayi2 wanyamalala lo muntu wangasavakali. Ngakusasa ngakho ngathi nginemandla kancane ngagijima la endlini ngajabula ngathi uJesu akahlulanga lutho. uJesu akahlulanga lutho kanti madimoni asayohlonga abuya ahlasela. Mabunkulunkulu ngoba nemusa ngimcelile ukuthi uma kuyinzando yakho ngiyaye enkonzweni ngiyokukhonza ngikubonge ngoba kudala uhlupheka namhlabeni. Basitshela ukuthi isihogo asikho, isihogo sikhiwe, isihogo siyendele sathane. Nine hlalani la ngijabula abaholi bethu. Bathi thengani lo. Manje sengithule iqiniso bese ngivukela ukugula ngihlale ngingasayi. Mina ngiyahamba. Lo munye wamsukela wena. Wathi hani nenkulisa ukuthi ngidenge. Nisaba ama-emoji. I-emoji yini ngona lokho? Ungazunyakaziswa i-emoji kanti ngidenge kakhulu mina. Ngathula zange ngamphendula bengikhala ngilele. So ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngahamba ngisho ebhasini ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyathi ngiyambonga uNkulunkulu kangendlela umusa. Badriver bamabhasi bathi nabafika bathi go sesikhama sakho sikulayishe. Bangilayishe eTaxini umntwana lo bala kumlayisha eTepitoli. MakuNkulunkulu ngokwanomusa. Udriver wathi yehla uyomlanza. Ngahamba ngayomlanza ngale ngabuya naye. Ngithe mangisebhasini ngabo 2-3 kwabanelo lebeyikhamba lelinga ngihleli la kimi la ngayiva ithi nyongo. Ngajuluka bani nasekhaya ngisangijuluka kuphumela inyindolo enukako bazalwane. Nyale egcineni lephumile idimoni straight idimoni laphuma linuka. Khambusa lo mntwana ngambusa ngathi wena ngiphi kusangibukina wathi hayi awumuntu. Ngathi mara abantu bathi uthi uyaba hayi bani kahle wena ngena la engubeni kimi. Ungiphi wathi hawa gogo awumuntu. Uyathi ngathi ngabo 6 ngoba ngazi ukuthi khona into leyehlile. Uyabona le bakubona emva kwayitolo bebathi kimi bye ha utawuthwasha khona le just. Bazalwane uJesu Kristu inkosi.